osomafo Kwame owusu tikese KOT eni dia babia wuhia me bia no se unya board na wo de frame a me so meje wo so ade se yenje bre na yentwa ye ho mra simakuma bia ba kase ebo no nkirem no ye de ba Liberty FM Liberty FM Liberty FM Ghana ade se yense kase ebo no ase emfama we na yese kase ebo no ase a na yese ase e de frad magu a wondwumadie ene se wonom ehwe ewiemu nsakyraye ene ho bobre se ye kase ene nsuo beto awia bebo ana se awia na bebo no ebegina sen ene ne keka ho se magu yi ene ye from se Ghana Meteorological Service ene yi openi a wono ene deputy director edema forecasting se wonom eba na ode betudwa se ne nsuo beto ha ebeye se ne de keka ho no ne panipa be de akira oda no aye owura Joseph Portofi na yewura Portofi ena nei wakasa ede kokobo pa ede ama Ghana de sia pa se ye kasa titru ne se yenoma ye ben kwa ye bretuo no se oboye kokko ede atere ye de atudwa se wo afi no ensuo etim soro no jai eche mountain afajato ensuo no ado adin so beti agufam papa na aweye enehia ne senti wakasa de adesede pa ede ama Ghana de sia se ya no so se ensuo ya ejina mu no kotonima bosom bi kura de comedies na June bosom ya enti ye besim no ensuo no beto papa enti Ghana for yenhwe na eno na wo kyem se me ya wudo binom kura no a eben kwa ebretuo bi te se ato ya TV mantamu ene me ya bi te se aburi nsawam kofodua oda ene ekeka ho no de ensuo no ano be ye den eye pa enti wakasa dia kira de se ye wunu kwan pa ye befa so na fe ye di dwuma wabra ensuo etitigui na moma yentie wabra yerai ede ensem etudwan beba afana ekwepo no June die nya drizzle ni shower June die top pupum se na to Sunday every July and the eco August no na enya no epitipiti kakra sana e free so to bre no mo normally no our major rainy season ya ye wo epoano and a free matem no the coastal areas the middle belt no yes to bre ni pa May June July na June no was super enti se na asia ye on say so let us stand in sama efom na afodada enti suka kareba no ebetuma ma run off ebetuma flash flood apekuliti awo so sinamenti amendie na say de ebeka ebetu aso ni die ebe run off the run off out na di flash flood ni ba ya bebre die odanu wechi onu mu kwaere mu die virtually every day bia so betuma to onu mu but yeah ye we po anu say ni die every 3 other day or 4 other day you na so na ye rai wa bra oto an nkasa yeso no osan editudwa ebiehu akire mu sei ene se wo yesa ne niema ekwa ensuo na nwode no ankasa begina ekwan a awia no befa so abo na awia no de na ye wura wo kan wasema na nse awia no timebo a wo na ngwa na wutinwi kura enane ha ye pa ana wachem ede atudwa sei ene se uja kopem July bosom na ekwa kopim ebo September bosom ni mu a emu pa na nsuo no mu bayire ebeye dende mantan tenwe kodo saa na wo ahini me bosom na ekwa kopem se openima bosom nim de opebrane opemu Exodus opemu Genesis ene beba ano nso beye den a eno nso no kire nse musei omoisa there's orography rainfall iti area no boka kra ebe do 2-3 koraija I localized organization egufi awe no ebe koso kopem July August mu de ebe piti kaka that's what we call drizzle or no eba standing strong wind in also because na ya little dry spell it will be dry around August September and early September no we call it out September to October no ya start see with the minor rainy season and ya minor rainy season also be start see around September na di yakọ November no na December na yakọ February no na ya yewo part of the country ni there omo rainy season ni ba kon asha asisi ai ebetu aso by October ending na ejemu na by November na yewra February we say from an besipa they say from aye nya no every year photocata efe no southwesterly wind ani ayeti ye yewra Joseph Portofi oye openi pa be de akiri a ohwe forecasting so e Ghana Meteorological Services ana wa kire ensemu sei edi akire yen
ye to akase no so ana ye da so a agina mo ebre ya ye womu yi ni ensutobre ne ne keka kan ho ya emu na Association of Concerned Clergy aya asofo enkabom kuo ba kwa ewo Almighty Aseman Ghana mu na do dai memede dai insu brantam pa ana nokureni etiguye na sa insu brantam na etiguye no se ne wo ba sa hwehwe so ne mpatamu e bitiguye nkrampo buni mantam fa ba bi so kura no ano aya di ye papa and I'm so ama and they asofo enkabom kuo e friend say Concerned Clergy Association of Concerned Clergy pania wono okosa edema wonom ayo ru friend say kwa mesifa frempong one owura ye friend say kayasu abonkombo awade ache bia mo ni so akasa de atudwa say oman Ghana no wade bia enso to ane obete ane say enso ayiri ha akuni padodo say ayese say na no esi nkrampumbuni mantamu no de oman no ye hawe miensa baako ene say NPP baako NDC ana baako so sabio ye wura akasa no wamfa anka ho nemo me de me de sabi beka ho sabio jimi enso ka ho awase Ghana no yetime twe ho firi niam bi no ho nanso ekame akoye se niam bi no wa ane ye usu edi akiri enti wakasa de atudwa se semfie bebre ni Ghana ye ntime enso nso yiri asede a na oman no ye koya na ye baye moma ye ntie ye wrai wa bra okasa na fe wa kire ensemu ede akire yen ya pesa Ghana fo nyina ase ate ne che wajimi a wajimi ku ense jimi ka ense jimi awasi unim say in 1960 the first time Ghana had a recorded flood. How many years down the line you could give $200 million from World Bank to construct our drainage, stop this flood? You see, I could give $41 million. This is the past, and also you won't be a fire. That's the kind of way. At that time, multiply $41 million times. What about the Kekase the consulted drainage 1980. The Ghana, NPP, NDC, and Jimmy, because a Jimmy drainage will not be able to seize a dangerous drainage in so. Actually, now you're more tata. I'm going to turn up every month. Omunim tenso betana. It is your problem, your NPP, NDC, and Jimmy. I don't know because Bible said your kwasia, and Famano, kwasia, we are the oil kwasia. Liberty FM. Asofo de won se gata da na kwa si dan so da asofo de sa pepe penalty e wonom de omo ka we no obeka jo se twere no anka sebe nti ono so won ka sebe na ne nka se achi ana ode etudwa etem se enipa dodo no a se ko ba se nsubrantam tigu sei na enipa eto ananam wonse edo ye japade ese ya wonom se we de natural disaster na cha se frinja nkopon no se hwan enye nokure si eje sansem yitum say natural disaster enye nokure esanse o my Ghana no sa niam no a ekoso no ye betumi atu ase na tu a ye betumi atu ase na ye ntu ase na ye gitum say natural disaster ono ogitum a enye yi moma ye ntie ne nsem no ebi wa bra o kire sansem no mu your natural disaster and there was something that we can prevent. They see we can prevent because look at it. Let's look at Oko Sidanya, Oko Jepemeke, and then there's some way. It is the majority of the blame look at the Lands Commission and surveyors for Jimmy Kadia, I'm telling you the fact, Jimmy the officer, no more issue, officer, no more issue. Now people are building on what so what? And so this one too, is it a natural? And so when over see that affiliate against so but it's only fine. When you Jimmy, straightforward Jimmy be the president and can bring a I'm telling you, with this 24 hours, be any dances so to be a bit bogu. Na wabra yewra Kwame se fa frempong ode ne nkasa eba wiye na wo kirem say ebra wiye du se Ghana de se nyina ye beka ye nwa bom se praye na ye kan wo bom a ya kan no kura fitire ye nse ko aka kira manwofo se wonom edi yewu wonom di endem enti ana montuo papa wonom betimi atu ade aboa ma oman no kan ko ne mpuntu atimi akoso de bia ye hunu sa ohaw ne oyenei na ade se ehwere omo nkwa no e wo se Ghana no ankasa no ye sorry na ye kan no kura ede kire ye mpanifo I think say you are the Jimmy pass a party a member na ubo se wa fre Pastor Jano only pako nenye and I'm say Jimmy no because any Jimmy and could be able dance so se kubua o say na order from am ye Jimmy no
Enya jimino na ya mo man ye ye jimino man betin ya yam da bia ati se enso to a Ghana for ni esu ni ye enipa 4 e dey say enso to me nipa 4 because enso a toil and then na say enso e ya den kwa na enipa 4 because of say your drainage is net because of say your logistica at the but say no e ban ko fu ye go motom say go back 1960 how many years down the line and we are still recording flood. Now you think say you are too abama for no we need to tell on their face say domu ye no jibisem to mu nyai Liberty ha asemo ani ayeti ye opani a wono na okasa de ma asofo enkabom ko ewo man yi mu a the friend say concern association of concerned clergy ayewura ye friend say Kwame Sefa Frimpong ana wajebre atrensem mu a etisei geda so agina ensuo atoto ya emu na empani se ukoto se aboa bi si wunua so a enka nje ne se sore ne so kaje ne se sore yen so esan se ekoba se osore ne so a osore ne so a na oba wo so na wo kura de anhwe a omfa ne nse ne beba ode se kan beka ho aba enti ekoba sa ne wasu ho asu wunua no so ede enam so ama ye kese se hwiyo so mentina ban krat pani a wo ha yewura onmonyamfo Dominic Jesse na yewura yi ana wakasa dia to dwa kire mu se ayade se one assembly no empanifo a wonom ehwe asase planning officers ndi ekeka wono ebeka wo nwabum atimi ade ne ye friend say and planned ni plan development plan aba na za development plan no ayade ade ebeboa ama ekwan a yebefa so asisi ye dan e wasa hwiyo so ene ne mpatam wo no yebehu sa kwan no eno achi ekwan foforo so a yebefa so a oyenne ni atogire nchama wodo no entoye no eyade se eno so wonom ebai oba behwe atoto niema ama niema akoyi yebra yi mu sei ade ba kwa wonom besan so ahwe ene se nei obi asine dan awie no anaso obi akwaje asase ne friend say layout se kwan we da se aturenche bi bosia na se fire service fo na mofo ebawu we bi on de on ka be fa nyina wono behwe na fe wadi hu dwuma aboa se de be ya enkoba se aturenche bia no ebeto ye ewo ye mansiri mu na moma yentie wabra na yewra onmonyafo Dominic Jesse ajebre na o kyerensemu by me vision kompa kese ba kompa ani say ekwan a ya fa so tete nkro no ye bedane ani ne aye no de ebeboa ye nyina na emfa atorenchem ne oyi ne bia emfa me ye nyina enu nti no na wotwe a atwam na yakwa pro ye long term development for your municipal as no me di mo ntima ba o say ba bi o mekobia mekobi me be say me the real issues on the ground for no how ne de wo nyina na me say ye plan ne say dia and you say ye ni ye because you can't bi of whom say if you fail to plan you plan to I don't know ye mani so ade hu no na me ba yenso nya me cha de planners na me be to mo assembly no o mo nyina mo afika ene pepa mo so ombe so mo de bo kan ye nti me no mo akasa ma the major communities from Soundso for Boakon Yoso and other communities more ma ya sality a ye be ye plan local plan akasa say se na esi ya da mo che tire nkro no ne sa bio ene de ehu ni say so bi ekro eto na asase a mpa na no akasa etwa aton wabra obi anka bi ntire obi de obehu no asase bi a one be two plot na nipa be menu ekon ho say o hwe le edom mfimfini a sebe owo kwenti mi fa ho so na yete ho ekon ho say eja na beto ba bi a se na be ya fire service wo benya kwankura kudu ya no na adane asem wo be obo bra kakaka asidan but se na be ya moto kra wo be ko ofie wo no e problem na onmonyamfo Dominic Jesse akasa na ode ne nkasa ye ba wie wo sanse bi ho no ode ade se dia mapa eto na nanama hemfo afei assembly members awodo mo mansini mu adese bia nyame ayem adom ankakra munya sika ibo ntimi amfa ngoro bedamase watimi anya plot ibidi ato wo se enei adese a wade to manim ne se enche assembly no planning officers abc monten so ahwe se layout awodo jesie bia so wono mo ye no omo ye de boa se de be ya to ide nchem daachi bi no ema meto ye enti nei wato asase mbona pese osi dan a adwobrew nya abotre kakra
na na montuo bi a ɛwɔ sɛ mpanifo tu fans ase awodo ɛwɔ ha na nkɔba sɛ daachi bi no yebenya ato yire nkyɛm bi ɛwɔ ho no ye nyinaa yɛnhwɛ na yɛmmoa ma nneɛma ɛnkɔ ɛnkan bestre yen ahemfo ina nanom eno mo di nkomo bebre mo he no makasa na mo manya asante ase no my support na yeso yehia no asem me be se no mo nyina akasa mo fidi nso mo daro mo media mo mboa ye sa kwan bi do nyina mboa na ye na ye won saase a ekro ato asase no ye mpre enton enkotwitwa sisi a mo ma ye nyele out nyina anwie ye wi a wasase no ebu a ode dibia no nkwan beji osika no alright wa bra bia enkan wo nembo se ya mboa ama ya hwetire wi na for asase no sisi a do have be ye ndache na the empress so say abi me planners no I ready more than even ready say ombeboa na hye include nyina kama na de sample so de no abye the street baby o say de street to be the beto baby o say ye de ensure fa bia na de befa baby o say din kan ya fa bia na de befa na ya hye ni nyina ma na boa ye nyina ya onimonyafo Dominic Jesse aya ban kra chepedi de madehia ye wo sahwiyo so mansini mu ana oba ye wotirem se nya de so betena ne to so esanse mpanin se ye dijawa na ye de asoa wa ne sa enti ye wo se otu na mompa de boa se de be ya sahwiyo so mansini ebetimi afiri adomu na fe so akwa adomu a wode ensama wodo etesa enso atudwa ye ka wo se aha aye liberty adokunum yenu na chiripo enso kasa fidie so ana wasugusi ya utie we aya anwumre no nan bre kase samufo adawroma waje bre na wasono so krogen ede ama me na anwumre yi se menkenkan fama wo ye ka wo se bomodin se obekọ Facebook tie awiei ko Facebook enfoni awodo ana fe videos awodo efa kase bo aye de ban no ni nyina eda ho ti wo dia ne se okọ abo my liberty fm my no ye my now the liberty fm enso aka ho wadwenkyere fa kase won fa gu ma afi like share ma de se nyina enya ebi enhwe ma niema enkoye emfama yen Ghana de se yen tro kase no so na yen kogina mu ewo ensemfoforo emu ye ko atoye mantamu na eye nyina ye nimsam se ye kase oha ba ko abeda o man Ghana nyina ye ko mu eye gadamsei ekwan bia ade se binom epe onwanya ne ntem na wo pesika kakra de ato won botom de atwa won akwa aba sika de bedi botom a ma ho ye den nefso de se obepesika na wapesika pa na ve anakwan pa obefa so apesika no ma enye papa na aboa ama oman ne kyekere ne nkan ko atimi akoso ye ka sai kwan pa obefa so atu gadam say asente nam so ma ban yi ba yi wapa adehye bia wono beboa aboye nsuwa ne nsase ho ban ye fra won say tax force anti galamsey tax force na amanebo a efri kuro ba ko a eno ewo atoye mantamu amanfi west abato empesua no so kroi eye ya so na eno eben samra boy ena adehye wono bo ho ekyerem se ekamia koye se wohwe sa adehye ya empanifo ede wono ma ba ho se ombeboa na ve wontu gadamsey ase emfanfiri empatem a owe wondwumedi a wono edi ni wopom wono a enya de se eboa kra ni nyina ene se ye ka sei no oti ofia ne obenwa ne se ene task force voice wonum firi yo o ma beto ahye wo so ene abidi brada abro femfram se gadamsey no wutu bio se wuntu bio se de na ekoso obi nim ne esi ne santi wonum epeja wani e de akire mpanifo se empanisi yesu a ya na yesu kire nyankopon ni abai de empanifo wonum entu na mo emfa nya sa ene ma wodo a ekoso ewo empatemo yaya no yaya so ai no ewo samra boy ai no ewo amanfi atoye bensin no mu atoye tifi atoye mantamu no ade se sa de na ekoso ade se ne kire se wo mo ebo enjoso ntimpanifo hwe na ontu wana mo Sinya isi chiya. For the past 2 months, in terms of say we are in media community development. Na yedi aye. Mamu this year was as well in the machine. This year grant and operation time no kaya de. Was the community development. The machine na dia kama sasa. Na mimi kana mekaza mama kitu cha everybody ya friends and one of the community or hapo na nitina na hapo. Ndio hayo tisi chini Sufi fashion eba we yan say o ma be chichi na o be chichi ya ko be ko ko so ma mu o ma mi fa ta ye se e
ɛwɔ ɛdi ebi na ha fi tɔn di ebi na ha fi na ɛnfi nkɔ tia na wɔn mu twa nsuo no kɔɛ ɛma ebi bi akɔtoto fam a te sɛ nneɛma a wɔbɛfefa ayɛ deɛ ɛnyɛ asa bi tɔ ne tɔn wɔkɔ ne mu hɔ ne mu nneɛma wɔn mu ɛne brain